Sad ćemo raditi još par primjera koji se vezuju za komplement dvojke, čisto kako bi malo više zašli u samu materiju. Dakle, recimo da imamo 154 minus 128, recimo da nam je to prvi primjer, i 218 minus 352, na primjer. Na koji način ćemo mi ovo sve izračunati? Pa prvo da krenemo od ovog prvog. Dakle, prvo je potrebno da prebacimo ove brojeve u binarne i sad da ne bih ja, da kažem, išao 154 pa podeljeno sa 2, već unapred imati spremne, tako da, da kažem, ne gubimo donekle vreme, odnosno ispisat ću ih samo. Sad imamo ova dva broja, dakle ovaj prvi je 154 i ovo je 128. I pošto radimo preko komplementa dvojke, dakle ne možemo da sabiramo, nego imamo plus, a onda ovaj 128 moramo da preko komplementa nađemo njegov suprotan. I sad kako radimo? Pošto radimo sa komplementom dvojke, dakle bitan nam je koncept označenih brojeva. Odnosno, nama prva cifra mora da predstavlja znak. Ovako napisani i konvertovani, nama prva cifra predstavlja tako broj, jer zbir ovih jedinica zapravo nama daje 154 kada konvertujemo preko onih, pozicija. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, odnosno 1 puta 2 na 7 je 128, tako da nama je ovo 128. Prvi korak jeste da dodamo jednu nulu koja nam predstavlja upravo broj koji se odnosi na znak. Dakle, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ovo je 154. Zašto uvijek dodajemo nulu? Pa zato što je 0 154 jednako kao i 154 u suštini. A ovdje dodajemo isto nulu, 1 i onda sad sve nule, odnosno još 7 nula. I sad kad imamo ovako napisane brojeve, dakle onda možemo da prebacimo u drugi komplement, odnosno ovaj drugi broj. Pa ćemo ovdje podvući jednu crtu i sve nule u jedinice, odnosno sve jedinice u nule. Sada smo konvertovali sve ovo i potrebno je da na ovaj broj dodamo jednu jedinicu. Dakle, ovo je prvi komplement. Dodajemo jednu jedinicu. I dobijamo drugi komplement. Odnosno, 1 plus 1 je 2, onda pa 0. Ovdje će isto biti 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ovdje je jedinica i ovdje će biti jedinica. Ovo je zapravo drugi komplement. Dakle, 1, 1 pa 7, 0. Kada imamo ovaj broj, tek sada možemo da sabiramo. Pa ćemo prepisati sada ovaj prvi broj. I to je 0, 1, 0, 0. Plus, ali sad drugi komplement. 1, 1, 0, 0, 0. Ovdje je jako bitno da svaki broj bude jedan ispod drugog, jer, da kažem, malo odstupanje može napraviti veliki problem. Sad, prevedeno, šta mi ovdje zapravo sabiramo? Pa sabiramo, ovo nam je 154, a ovo nam je zapravo minus 128. Kako to možete da proverite? Pa prvi broj, rekli smo da predstavlja kod komplementa dvojke negativnu vrednost. Dakle, ovo je po pozicijama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sad, pošto smo kod komplementa dvojke, ovdje imamo jedinicu, dakle to je minus 256, odnosno minus 1 puta 2 na 8. Ali imamo plus 128. I onda koliko je to? Pa to je minus 128. Tako da upravo tako možete da provjerite da li ste dobro uradili. I sad kada saberemo, dakle kažemo 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 i 1 su 0, prenosimo jedinicu pa će biti 1 plus 1 je 0 i ovdje imamo jedinicu, ali to je onaj carry on bit, tako da ovo zanemarimo i ostaje nam samo 1, 1, 0, 1, 0. Odnosno, prepišemo sve ove nule i 1, 1, 0, 1, 0.
I kada smo ovo radili, možemo da proverimo da li je rezultat dobar. Dakle, pošto su ovo označeni brojevi, ovdje imamo nulu, pa će biti minus 0 puta 2 na 8. I pošto je to 0, dakle, to zanemarimo. Pa imamo ovdje još 0, 0, 0 i prva jedinica je 1 puta 2 na četvrti plus 1 puta 2 na treći i plus 1 puta 2 na prvi. Ovo je 16, ovo je 8 i ovo je 2. Pa ćemo imati 26. I sad, ako mi stvarno izračunamo 154 minus 128 dekadno, dakle, dobijemo koliko? Ovdje nam je 6, ovdje nam je 2 i ovdje nam je 0. 26, a kao što vidimo, dobili smo i ovdje 26. Tako da eto, s te strane, dakle, komplement dvojke radi. Uradili smo ovaj prvi primjer i ajmo još da odradimo ovaj drugi.